I play P way. Yes, now the gospel kemasukan nat du kata-kata. Ya gaji penpau jom Yesu ialah di hagini ki apostol kini senran kiba ngamtip balai bagi lei bantong dokha. Lesi kejumut tolong balai pai biang siaga juga kam ke bagi lei namar ba komdon jingkerman syu hau Yesu balai sya sanar pena balatep kumagalong dan rei ublei upan pau iladi hakitu kibadu gentleman ko boong ka kitab jong Isaiah tu lupa long ba saupel kot lai puwe jar ki bakermen hau trai ki sayo bor tmai ki sa sei thap yang kum ki pukni bada gede ban mare kidong tachi mga mapi idot sibon kijing do jikermen kijing bom tikena ya kedua hala kejong ki khap jing im jungi ladai wide ki mi pa ladai ide ki samla ladai ki khna mi pa kidong la kejong kijing kuslai ladai kidong kijing deng a kumno man pandap pendiang ya lagi kijing khur bici kaji de sikmi sikpa jede bagi marjan marpa kijing thot ki balai projai ki khod ti ki don la kejong kijing pisa ki khod samla ha kijing bom yok kam kejam ke babiang ha kijing yether jumot ha kijing klumar nagadau jong kijing pensoi balai projai ke perthei ka ai di khana ki don la kejong kijing pisa kijing a la gade aga jing kot resla bad ga jing mong ke ba maki ki hapkit padi ki bam tikana ki badon ha perthei te shisha ka perthei ka aingi tang ya kata ga jing du jing permen andrai ulei wa aingi ga jing permen ko bolong jar ke bakermen ang try ki sayo bor mai kisah sei kapnyang kugi bukni balagdei ban mare kidom tachu ngide banong mangi kita kermen utrai in yobor tmai ngin sei kapnyang ngin her ngin lei ngin yai akan ti im jini ke baman kasni kini ki apostol le sei ta ke jindu jing kermen Jisu ulapan pau ni leti hati bat kene di pen pau ulong basu ternak hadu kata-kata upan pau ini akor bagi nang trei kebamut bahag jingem janga jukiro kat bagi nang trei ublei usapan pau iladi yagi bayai tu ublei nang pan pau re tapi pek abau Yesu khot di apostol akor bagi nang trei idam tong dokha de mantaru abagi nang tong dokha hari ka jindu jingermen juki ulapan pau iladi tingi dei bat trei sitom ngidon la kejong ke kamram kum ki kemigi pa kum ki khod ni dei ban trai stom ni ban pendap lagi jong kamram nama kata hangta ni sa shem yau blei usapun paw ini kajing pan i jengi ya kajing long kristan machisha kade ban long haki kam ki jam jengi haki jeng trai jengi haki office haki yau ki hat haki school haki jing bala jing ski hangta ni dei ban pan i ya kajing long ka basisya jong ka jing long kristan ni jungi tigani galong ke ba ngidon kam badle ke apostol hadin baki klamngat baro shi me kide ki expert hangisya kide ki ba expert bantong dokha henrei neu breu lawan harengkau kide itu bau dewe ukeli yaki parlok pilangat bad da kajing du jingmen yang pamngat perosibir pamngat ha tenrei uneu breu uang penuh
Uloong bread yang ajar syapang kamon jogaling bat piengat. Bread yang ajar syapang kamon bat piengat. Kini kita ki expert kinong tong doka. Kinong me batai star ayu me. Hai jisya. Lada kini ki apostol kidon kaman sim sarong. Kini long me batai star ayu. Ngilele ngim janang ni. Dan syari gilek bud yu Yesus Nazaret dari mentara mentoy syu. Ngilawan pai biang lagi juga kam. Henry kiladon kaman sim ngaurit ngabha. Bat shwa ba kiye babha kin jia ke sim jungi ni dei ban don ke ni kaman sim ngaurit. Ban syak hikai, ban syak batai. Wan kun lungru ula ban hikai ni. Wat kiye ki bangim naki ikiba naki kena hikai ni. Omde ben ong ba balai batesta. Kadi kalau ke bas niu tam tam hakbede bagi kena menta. Kim tre isyu man syak dalam. Ladai kena samla, ladai kena ban khamrin ru, kim kwa syu ban batai ki. Kim sngap syu ki kimi pa. Dikata kalau ka yalam siking sniu, kamen saurong. Balai mei ban om kju ong ke ju, balai pa, balai kong, balai ba ong ke ju. Tikane kamen sim kamlong babha. Pegi apostol wala lagi expert ban tong dokha. Henry kiladon kamen sim ngawet. Kumta gila bread dikejar syata, bat kim simla tan syu namar langat bun tan kidokha. Sengam. Lada pidon kamen sim ngawet. Pin sayo shibun kidokha. Pi sangat shibun kike em jopi. Pinong dunai. Ding ko. Kani ka tijublay ka khot were ngai thi bangin long di bas ngawet. Ban sngap ya ke batai lem jeki we une ujob ubala sha stom shibon ha ke em joku nagal nong ka balai pulai ko lai pulai suk ban kan mau mo kitab ujob lai pulai wang to shu sha skor bat sngap jar ngan sa hikai ki sta de hi sha skor sngap jar ngan sa hikai ki sta de Pide bendon kapor ke bajar-jar aga jing em lu jempi kanang ba pin yoy ka jing start play bon ni lakan tang ni tang hapo ye po semro plus ke musik ladang dap la le halen tiro plus da earphone ni score jungi ti khadu harwai om don show kata ke snap jar ke puson ye lati ni don kam ji ja banong ha ke jing jar ban syam yo blay syam ni por pa per kam tamu Elijah ni ong ba ka jutang barem ha ka jing ri ju ta krem lawan syang eriok ernit kam don blay lawan perkhat kalidi kam don blay ndrei haba la don ka jing jajar kal er ke ba jai hang ta wa syam yo blay Tapi him jaga juki ro gede kata ni de ban syam yo blay ha him jajar. Pitep balai yo Jisu la haro ha him jajar. Cha Bethlehem ha him jajar. Lai na ka huri hura. Abaya prui ha jajar ha ka jitep ke bampat jutep manu yen luru. Pi kene ke hikai ni bahaba ngiwan ni perthei ban syam yo blay ngin syam ha kajing jar ti kajing hikai kajing patha jongno kalong berun kam nak banta jungi kajing em jungi ngin kengkor borbor ya kajing hikai jungi wepan shushu kasam ba arbosan berkhon bakhat ar ong gini gintin jag ba ko mu yu trai kisah hikai na ya ganti bagi dei banci Jar ki bakok mu yo try ki sahikai ya ganti bagi dei banci hangnongin ko mu hangnongin siam yo try in siam yo try hai mei pa jungi in siam yo try hakinong hikai jungi ya school
ngin shem yau trai haki lengdo ki dunyam ki bahikai ni hagi mani ngin shem yau trai na ple shem yau trai pisahikai nau trai yang lenti bagi di banci kumagi ni apostol kila shem yau trai kila itu yau trai kila ong udai trai ubah batai ini bat penuh sebakamon cakamon juga ti dan cakamon juga li ngilale pengilangat hi nginom klepsyo ikala kapala kabo trayun le kumba u Yohanes hagrin gospel simlah klepsyo kakno teli kido kha kibradon kata kerja anspa san kaulai teli habau Yohanes utho ikala gospel ulah temen baha pi utho ikala gospel temen baha hendrai ikala jinjia jom jimpau jom Yesu simlah klet namar kadai ke penpau kebelak tajur yu pren ke jing do jengkermen hal pren ke jing bomlong Yesu ulalong unong pok hagal po Yesu pau hakili kilale po bro kilale yang sikatu ujuka lenti jom ke jing ke ba Yesu laom ngan penlong ipi ginong tong riu Yesu ginong tong dokha Reman talik pai kompong ngan long nong tong dokha be Yesu nong tong riu tikani kari kapok reu Yesu ulah kata yaki bakin man pai yang saya kata ka ke ba Yesu la mangki na basdam ban long ki nong tong riu bat Yesu la hikai ki ulah penpau ki kamtam ulah duai kerpang na kamtau Simon ubalik pop tam nang tu berkoi de Simon Petrus la len yu di menta keci ie ju blai kalau om Simon nyetip ki pop jeme gila bon ba gila he ba kapos ba aye me gila ba he pop jeme ru ba he te rei ngan ai biang ni kapos ni to ya tu enga Simon me da i si shay nga hoi ke ran na ie ke ni ngai ke ni Tiang rei Yesu ang kuno to besar di kunang brod cengar besar kunang brod cengar sin baar wang medai sisyaina hoi syarai kilang brod cengar bat hadu lai sin lai wat to besar kilang brod cengar kania kam kebalai yo Petrus baun le amre tu Petrus ikan pun si apostol. Kemudian kita ni kejing wan nak Eucharis berkoi, kadai kejing besar. Kejing besar ipa cukup lay, dan kecil cukup lay. Kejing besar ipa cukup lay, dau dekat met bekas nam cukup terahi, bala air kecil. Tina kini kadau kuhman kepada biye, ngisau tu, bau kedan upah ingi, bangin nom pep, man lah kesmiu lay. Panwan di mani ladam syedja sisngi jayu shunoi mei matai syedja lada taksi sembam lam syedru atrai paklumar ke yeng kesen dei boleh kum jauh kam nam boleh kam kiu ding boleh kam yon ja klung ru kyong kaca no mei mdon ja te modur la dam wan mas sisngi ublay kata ro sisin citayo la dam syedja ke jilong musim jayu ngim ju perkhati kata te na kani daw ngide ban shimkya napan shluri hi hoi hakasi po ya tak ketian ngot ki wan mas napan shluri hi kidon ki por ki pas pikam sulai loy de ban wan hakasi po ya de ban syed ke jab kan jam musim ialah dia bagi kun bukti. Dengan ini kalau mencukup ia jublai yang IP, pengiriman terang dik pada pediang yang Yesus lagi Eucharis berkoi. Ini sautu kumno Yesus lah aibam miki apostol, lah aibam miki lah penkrel paiki, kecil penkrel itu kam day, tangi apostol rei yakinang buat jadi apostol, badai mengamal pi, mengepor pengiwan agak biye cukup trai, tungin terang dik yang yu ban sahikai ni ba ngin bo ke sania hu ban ngin kermen hu
ngin i thu ngin ne bat u shilenter ke ji em ke jangi enero yo Jesus Christ